panggen bapo manudurang abang pedas udah cening sisian papun dewo nah ne jani ne bapu aduh jani lakar nuturin angani dewo kumanti ini dewo apang pedas jangan tau cening nawan lemadan catur rawardi nah ini jani yang jening ada padang satuang bambu sing yadelen ane madan catur prawardi yang jening catur mardi bapa nah pas niko yang jening subonawang ane arden sukseman catur itu jening sing yadelen dua jepat-pat yang ada ketekan nyentuh jening rawardi mo'ardi bidabda nah ada nyen prawardi niku pangjening nawang endo sing yadelen kategesin madang pidak-pidak yen baca kanyo ento sami nah saluwir nyen catur prawarti waduh nyen jani baca ane teu cening pejang jani bapo lakar nuturin cening jani kapor tamu jauh banget nuji nah ane jani ane pinirien utawi ane kaping pertama do cening ada ane madan are jauh do cening ane janten punika kepuji kaping ruh ane sangsa nah kaping kalih nyencening ado ane madan adro nang sangso endo ne jane lakar tuturang bapu nyencening domo ngranyeng kapeng nah sajarone ngendung jeneng ado jani madan damu endo nyen ngeranjing ketekan kaping 3 nyen jeneng
indriyo nigraha kopeng empat topan endo nyen ketekane kaping papat endo nyen mangga prasida nyen jeneng pedas nawang nyen jeneng becek mangken yang arkini nah gumandi nyen parasida melantur semukan ni dewa ane madan pedas nawang nah nane jani lakar bacak bapo nyen jening mangga terang pekanuhnya jroning nayan subuh nyen jening pedas nawang wandando nyen pemekasuk semana dini nyen dijaga sekalone gitu nyen jening